María, non crees que este ano os mestres están algo raros? Afectará que existe o cambio climático. Uns colgados dunha escaleira poñendo un plástico fora. Quererá plantar os tomates en decembro. Outros cortando planchas de poliespán. Irán a usar o pabillón que boa falta lles fai. Outros levando botellas de plástico dun lado para outro. Será para xogar os bolos. As mesas e as sillas sácanas para o patio. Quererán facer un banquete ao aire libre. Outros traen xestas. Terán frío e será para facer un domingo. Outros entrando con bolsas de cacao. Quererán preparar un chocolate. Desde logo, neste colexio o espírito navideño perdeuse totalmente. Vaya Nadal nos espera. Pois habrá que facer algo. Boa idea. Pois poñámonos mans ahora. Poñémonos. Vos, collededes as planchas de poliespán. Vos colleredes os plásticos. Vos, colleredes as mesas e as sillas. Vos colleredes as botellas de plástico. Vos, colleredes as xestas. Vos colleredes o chocolate. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Care
entre todos fixemos un gran traballo. Trouxemos o espírito do Nadal ao cole e montamos un mercadillo solidario. E todo isto con dous obxectivos: concienciar sobre a importancia da reciclaxe e colaborar un proxecto solidario. Si, as manualidades que fixemos con materiais reciclados poderédelas mercar a cambio dun donativo destinado á Fundación Aladina. Por ser do cole do Oural, mola. Grande o cole!